Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fil hadis, al-mautu babun wa kullun nasi dakhilun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, oh, maaf tak bisa saya sebut satu persatu namanya, tapi insya Allah semuanya dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, malam ini siapapun kita, harapan yang paling utama mudah-mudahan tuliniak yang gapa barakah pengamasian Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentu satu amalan yang pernah bicara siratan tawa siratan ini Pak mole-mole puneruk yang gap penjo barakah pengamasian. Apa injo Pak Ustadz? Tentunya bersyukur kepada Allah. Tiyaki eruk la busuk syukurutah. Barantina tunya nala busuk baraka nalla ta'ala untuk ikat tingasi. Insya Allah. Oleh karena itu, buktikan malam ini kita adalah hamba Allah yang bersyukur. Sama-sama ucapkan alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Mudah-mudahan niat tamuji palece sanrapan tanda syukur dari Allah Ta'ala. Natuli niat kita padongko kiang Allah Ta'ala rahmat barakah pangamasian. Amin ya rabbal alamin. Tay patukan tukun Allah Ta'ala mong kamasian ki. Pun Allah Ta'ala membarakah ki. Di cuniki minyo talasa na to ni barakah ki ari Allah Ta'ala tuni kamasian ari karay nga karna lompi sukuru na. Kasimpunan ni cini secara fisik mana tanjat tante kam majamudili na stabatabaji mana gaya tina janante kam magayana si tabatabaji pambarang-barangan natin natunya nanti kam majaina si tabatabaji tapi hidupnya penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Di apa yang menjadi alasan sampai mereka bisa bahagia, nikmat, nyaman? Karena ya to minjo akulia nagapa karena pasarin Allah Ta'ala nakasukuran ripak main. Makanya tuh biasa yang kan alhamdulillah tenanto nalebat nakasiak dudu di kanaya susah. Ngapa nata nakasiak kan di kanaya susah? Karena ingat antut ni kanaya tahu susah tiain tu karena ero kinataina. Tiain tunikana tau susah karena jai inranna. Tiain tunikana tau susah karena saringi garinna. Tiain tunikana tau susah karena tena kendaraanna. Tiain tu tau susah karena tena pasanganna. Tapi nikanayan tu tau susah tunangaya akun ra. Jari pun nateki nikana tau susah teki akun ra. Rengi, dari mana poy nga ante kamba talas ka? Salatena nya kikon rare, ti aja kinto tau susah. Kam biasa tu kat ni kana susah na mo nyano ko donde.
Jadi na bingin rana ng patakkulya na bayar. Ikaw ditawang ka na susah. Ya tinaga na mas susah. Apula nga sige pendro to na panginrangiya. Betul tidak? Jadi tanya itu jangan rana susah. Ikaw ni susah sini kita jangan rana. Bukti na kaya kau kunrarin susah. Ano to jangan rana tena na susah. Ya karena angga kita wana kana ya alhamdulillah ya Allah. Kau jangan mapandang angin rangin kan ya tawar ansari angin. Niya minantang ital, sana to di jalan ang indrang. Ingkat yan ang saring indrang ko. Nampatawa na ka na susah mo yun, ibaka marindrang. Ikaw kapan susero ang indrang, natin ang sare ko. Jadi tadi cinikitaw ka na dinin ran lagi ka na susay. Kecuali kung rarin minapakamindrang, tao ni susay manturin ran na pa. Dari pun natin na dyan tao na kung rarin, bukang orang susah. Tahu dapat tujuh. Tuh jangan ran nakapang patal-patal pangalan. Nggak tahu lah. Nalelente kali ini. Oh jamaah. Oleh karena itu jamaah sekalian, purna teki nilangir akun rarim pakajai syukurut. Tena untuk ikun rarim. Apa nani pakun rarim ngan puna sanging sikit alhamdulillah. Mana apa alhamdulillah? Alhamdulillah. Antu pun natutin na syukuro na natabe garin cini-cinikan. Natabe garin langit-langit. Natabe garin turut-turukan. Jari teki angkana lagi tayang ilak susana. Kaya yang cini-cinikan dan remoy. Turut-turukan dan ngapur. Betul? Apa tak kamay? Katen tunay kasukurut ta. Ipasing may tao malia kakulle. Penanya tondoi melitoki pun hati ini tomun ini ya alhamdulillah. Tena masalah betul tidak? Mana pinjam paganti? Karena nganu tuh makanya nganu tuh makanya pilang ngeri tolo-tolo. Kadi alam bayar rakit pilang ngeri. Sampai antu salah tanang kau timpa ji. Antu tuh maya paganti tuh tidak tuh nak abus untuk namanya majiki. Wadi nang agak-agak ada waniya. Jadi nangagang-nganga karena memang tuh napawag kenyataan. Salah sikit tekat kenatawin kanya lipat kicinit tau nataba. Anto to maya para gantin to de. Gasing kipa na cinit tolo. Katena to nabat tumain kana ano mi charade. Salaman ko na kana ano mi tolo. Paparang mi tolo. Iya ko mami tenan no tolo. Nakanaren to pang angin ra mo ron tolo. Angin ra makanya talo. Nabat talo-talo lah. Sampai anda nagkakali mo na apa po. Hindi mo gupat talo-talo. Tapi lang ngeri. Jadi mo na niya ba't tumit paganti na nagan ani mi talo. Paparangin mi talo. Pawungin ka na nito. Podek ko talo. Hindi mo sinit talo. Himagi pa no baganti talo-talo. Jadi tegi cini-cinikan. Tegi langir-langiran. Tegi piti turut-turuki. Ya tahu mo ni kulle alhamdulillah. Iya, kung napading katen to may kulle ni bali lamuro ka kalamuro ton jido ni balla. Di aku lain jomay to malika jalakan ya ton joy na iya na napabali. Iya kan? Katena dyan tu masalah pasan mi beda model ka. Pasan mi beda mere ka. Yang penting sangkam maji matu